Bia Kamal Kanur Online TV kajan gua seme bana Läär bana jaling ngot kan kon Läär ling mi jiram jidit ke channel gorejin bi subscribe ki gorejin ba be nyogane de kokien Läär ban linga jan gua seme Läär mi ci togre wi ke sa Sudan kuäär Jubek state ci yiëëdɛ shalong ajen rajadan bana link rajbe be kuäär muroy ke Jubek state kuäär Jubek state kasa Sudan Michal Peter Kenyi tombe ci yiëëdɛ long an wale ka korgwas mi she moshke dual metot shala de shimane ke jishing de bana Läär bana jaling jen kuäär dan nan ci yiëëdɛ shalong no men neke jen shawe che jien che udul poka ka tiang ka korgwat mi che ta bangwan ka tiang ka she shu shat ka gwas metot mi che chado she pen che point che na ke che wide she janak chua chu nang ka pes nang ka jadwal walba ken wana chua chu jek kimni eno shi yere cha long ka korgwas mo korunwang en tombe ramkel mi shi kon let ka kuma Sudan ka Khartoum ka gwas edan chala de wono gwas edan mi shalet ne ka korgwas e chi shalet ke kuma Khartoum ke kuma Sudan jen ramlos ke long jen las jalet karon kindar wal bakal awa karon kindar jandaro chalet la ramkel en la roach gwas luong ni ka Sudan ke jen korgwatamo chalet ba la ramkel ke Juba City Council kani de kontin real ke Jubaika ke which South Sudan ka wajen te ka lusmidit makam je chale honorable tombe ramkel los ke akuma South Sudan ka los jaba hakuma dre wikas ka Khartoum ke ka Sudan ka gwasedan ci yiëëdɛ shalong an wale and Mr. Tombe ki honorable Tombe ka jan wa shalad long ray which ka Jubek state mi jiram jidit ke inshallah bi gorjin be subscribe ya tagaman